imihanda yose inkuru nta yindi ni umujejeta faranga ndetse na Miss Rwanda wa 2016 Lugumi Saidi Hamadi ndetse na Mutesi Jolly. Inkuru nta yindi ni urukundo rw'aba bombi. Umutesi Jolly umukunzi wa Lugumi Saidi Hamadi umujejeta faranga binavugwa ko ari umucuruzi w'intwaro wo mu iki gihugu cya Tanzania. Ngiye nitwa Dizo. Iki kiganiro ni Aldo TV show. Iyi ni Aldo TV Rwanda. Mbahaye ikaze mwe tugiye kubana. Reka turebe iyi nkuru neza, turebe imvo n'imvuko y'uru rukundo rw'aba bombi. Nyuma y'uko Mutesi Jolly ahakanye iby'uru rukundo rwe n'uyu muherwe w'imyaka 53 wo muri Tanzania witwa Lugumi Saidi Hamadi, avuga ko konti ye yibwe ndetse iri gukoreshwa n'undi muntu wamwinjiriye. Ibi uyu mu Miss Rwanda yabivuze asobanura ko atari we washyizeho ibigaragaza ko yaba ari mu rukundo n'uyu mugabo, ndetse abantu benshi batangira kwibaza ukuntu byaba bihuriranye nuko na konti y'uyu mugabo yaba yahise yibwa ndetse nayo ikaba iri gukoreshwa n'undi muntu, bikaba biri gusobanura ko bose konti zabo zibwe. Ibi ni igitangaza. Nk'uko bigaragara, nyuma y'amasaha 24 Umutesi Jolly ashyize amafoto hanze ari mu gihugu cy'Ubwongereza. Nyuma y'amasaha 4 uyu Mutesi Jolly ashyize hanze no post, Lugumi Saidi Hamadi yaje atanga igitekerezo avuga ko Umutesi Jolly ari umukobwa mwiza ndetse yamukunze. Ibi byabaye mu gihe iyi konti y'uyu mugabo yari itaribwa. Nyuma y'amasaha 3 kandi nibwo uwari urimo gukoresha konti ya Mutesi Jolly yaje asubiza igitekerezo cy'uyu mugabo Lugumi Saidi Hamadi, avuga ko nawe yanyuzwe n'urukundo rwe ndetse kandi anyuzwe no kuba akunzwe n'uyu Hamadi. Kuva ubwo inkuru yahise itangira kuba gikwira ko Mutesi Jolly na Lugumi Saidi Hamadi baba bari mu rukundo. Ibi byose byabaye Umutesi Jolly akibasha gukoresha konti ya Instagram, kuko nk'uko bigaragara mu masaha 22 yarashize yaramaze kwifuriza The Ben isabukuru nziza y'amavuko. Ibi byabaye kandi nyuma y'uko wari uri gukoresha konti ya Saidi hari hashize amasaha 4 atanze igitekerezo kuri aya mafoto ya Mutesi Jolly. Ibi nta kabuza bita byerekana ko Mutesi Jolly ari mu rukundo n'uyu mugabo Lugumi Saidi Hamadi. Nubwo Jolly akomeze gutanga ibimenyetso by'uko atari we uri gukundana n'uyu mugabo w'umuherwe wo muri Tanzania, reka tubanze twisubirira inyuma gatoya ku wa 4 ku itariki 9 z'ukwa mbere 2025. Uyu Mutesi Jolly nibwo yashyize amafoto hanze yerekana ko yerekeje mu gihugu cy'Ubwongereza. Nta kanya gato gaciyemo uyu muherwe Saidi yaje gutanga igitekerezo ku mafoto y'uyu Mutesi Jolly agira ati mwiza ibihe byose kandi warakoze kunkunda. Umutesi Jolly nawe asubiza igitekerezo cye avuga ko nawe yamufungiye mu mutima. Ibi bije bisa nkaho ari bishyashya ariko ntago ari bishyashya. Reka twisubirire mu kwezi kwa 11 ku itariki 15 mu mwaka wa 2024. Uyu minsi Umutesi Jolly nibwo yashyize hanze amafoto andikaho amagambo avuga ko agiye kwinjira mu mwaka mushyashya kandi ari kumwe n'umufasha umukunda by'ukuri, ndetse munsi anandikaho izina ry'uyu muntu mu mpine HSL. Iyo usesenguye neza usanga ari Hamadi Saidi Lugumi. Nyuma y'uko iyi nkuru itangiye gusakara, Miss Umutesi Jolly yahise ajya kuri ya post arayeditinga. Niyo ugiye ku rukuta rwe rwa Instagram uhita usanga iyi post yeditinze aya mazina ayakuraho. Bivuze ngo ni ugusibanganya ibimenyetso byose byakerekana ko ari mu rukundo n'uyu muherwe muri Tanzania Hamadi Saidi Lugumi. Reka tubanze turebe ubuhangaje bw'uyu mukwe w'urwa Gasabo nubwo umugeni ari kubyitabutsa. Lugumi Saidi Hamadi ni umugabo w'imyaka 52 uvuka mu gihugu cya Tanzania mu gace kitwa Mwanza. Uyu mugabo afite uruganda rwitwa Lugumi Enterprise rucuruza ibyuma by'ikoranabuhanga muri iki gihugu cya Tanzania. Uyu mugabo ni umuherwe. Uyu mugabo yaje gutsindira isoko ryo kwestara ibyuma bikontorora ibikumwe by'abantu fingerprints ku bigo bya polisi. Ibi ni byerekana ko uyu mugabo ari umuherwe kandi atsindira amasoko akomeye muri iki gihugu. Bivuze ngo afite ijambo rikomeye n'umwe mu bakire iki gihugu gifite. Si ibi gusa kandi uyu mujejeta faranga yahoze ari umugabo byemewe n'amategeko w'umukobwa w'umukuru wa polisi muri iki gihugu cya Tanzania. Bivuze ngo yahoze ari umukwe w'umukuru wa polisi muri iki gihugu cya Tanzania. Mu mwaka wa 2011 nibwo yabanaga n'uyu mukobwa w'umukuru wa polisi muri iki gihugu cya Tanzania wita Saidi Mwema. Nyuma yo gushyingiranwa byemewe n'amategeko ndetse bakanahuza amazina nk'umuryango.
uyu mugabo kandi akorana bya hafi n'ibigo bicuruza intwaro za gisirikare cyangwa zifashishwa mu kurinda umutekano cyangwa mu kurwanya intambara muri iki gihugu cya Tanzania. Bivuze ngo uyu mugabo ni umwe mu bashoramari bashora amafaranga yabo mu kugura intwaro muri iki gihugu cya Tanzania. Bivuze ngo afite ijambo rikomeye muri iki gihugu. Tutabitinzeho, uyu mugabo ni umuherwe ndetse n'imibare y'amafaranga afite cyangwa imitungo ye irarisobanura neza. Nyuma y'uko Mutesi Jolly rero ahuye n'uyu mujejetafaranga bakajya mu rukundo, imbuga nkoranyambaga zabigeze ibindi. Twongeye twigarukiye ku byo twavugaga kare y'uru rukundo rw'umujejetafaranga na Miss wacu Mutesi Jolly. Nyuma y'uko Miss Jolly abonye ko inkuru yafashe indi ntera, dore icyo yakoze. Yahise ajya kuri ya mafoto ya postinze afunga ahandikirwa ibitekerezo, ndetse aho Saidi yamusubirizaga anamushimirira ko amukunda cyane arahafunga. Bivuze ngo ibitekerezo kongera gushyiraho ibindi ntago byakunda, birafunze. Ibi ni ibyerekana neza ko umukobwa wacu ari proud y'umugabo we, isheri we, umukunzi we. Miss Rwanda Mutesi Jolly yifashishije urukuta rwe rwa X yatangaje ko konti ya Instagram yibwe, ndetse atari we uri gukora ibi byose, ari uwayibye uri kubikora. Ibi ngibi agahita hibazwa ukuntu byahuriranye nuko na konti y'uyu muherwe Saidi Hamad nawe yibwe, ndetse byose bikabera hamwe mu gihe kitageze no mu masaha 24. Ibi ni urujijo. Si ibi gusa kandi binagaragara ko mbere y'uko izi konti zaba bombi zibwa, n'ubundi bari basanzwe baforowingana cyangwa se bakurikirana hagati yabo. Aha ni nyuma y'uko dusanze kuri konti y'uyu mujejetafaranga Saidi asanze aforowinga abantu babiri. Ni ikigo kimwe cyo muri Tanzania n'uyu Mutesi Jolly Miss wacu. Uru rujijo rwose rwatumye abakurikira imbuga nkoranyambaga z'uyu mu Miss Rwanda Mutesi Jolly batangira kumwataka, bakajya bamubaza ibibazo ndetse bikomeye, bamuserereza, ndetse barimo barashaka kumubaza banamukuramo amakuru niba koko ibyo bari kumva byaba ari byo. Iki kiganiro ni Aldo TV Show, nge mwabanye ni Dizo. Ndabashimiye mwe mwese twabanye. Gusa niba utarakora subscribe, usabwe gukanda subscribe, ugakanda like, share ndetse na comment, ukatubwira uko ikiganiro wacyumvishe. Ndabakunda cyane. Ciao ciao.